agomba kurinda uwo bantumye karinda uwo bamutumye kobwa baramutoje bagabatangira gukubita go gisha kuzinga mukobwa baramutoje fire filime imikino hano nazo akagaruka kongera agatamo baririna cyiza mukobwa baramutoje abona umwana ari kugenda metiriza n'ubugoma arafite yaje hano kabonye wagira ngo ni gato gafite nka 20 cya 10 ni mukuru. Where is she? Ari hehe? Tatiana's things are gone. Ibintu bya Tatiana ntabiri hano. Tatiana ari hehe? Ni wa mukobwa bakoranaga babyinanaga hano. Sit. Icara. Tatiana ari hehe? Yabuze Tatiana mushuti we. Tatiana did not have the quality. Tatiana nagafite karite bisaba kuba yakomezanya na Ruskaroma. What are you talking about? Uravuga ibiki? She lacked the killer instinct. Uriya mukobwa muri we ntago yifitemo umwicanyi. It was taken. Nkuwo njya nkubonana. Uburibwe twese twatewe nibwo butuyobora. Tatiana, there is sadness. Wafite agahinda ntagafite uburibwe. Hari itandukaniro. Yaheranwe n'agahinda ntagafite uburibwe. Weho nawe muratandukanye. Yafashe inzira ye. Kuki ngiye mwangumanye se hano? I'm ready. Nditeguye ubu. Munkure hano. Perhaps you are right. Aha uravuga ukuri uriteguye. It is time. Nicyo gihe. Iyo magambo bamubwiye. Bahise bamuzana hano. Iso muzana hano? This is the final stage of your training. Iyi niyo ntambwe ya nyuma y'imyitozo yawe kugira ngo turebe ko witeguye cyangwa utiteguye. Bamuzanye kumukoresha imyitozo ya nyuma. Imbere hari imbunda bura barayiteranya bakanayishwanyaguza. Imbunda bayishwanyaguje bayimutereka imbere. Kukanya rundi bazanye ni umugore bazanye hano bebe umugore wa Jean. Oh my god, mana yanjye, are you fucking kidding me? uri kunyinisha urebe I'm a fucking test. we mugiye kunkoresha mwiza mu kizami. How the mighty have fallen. Bebe wiyicara hano. Do you know who I am? Uzundi we? No. Oya. I'm you. Ndi wowe Fucking years. mu myaka 10 iri imbere. Ndi weho mu myaka 10 iri imbere. Rebe bahita baza hano baraterateranya. Teranya imbunda niyo rateranya batanguranwe guteranya imbunda utanga udubwo nuko yitarasa undi. No mwitozo wa nyuma wiri rushanwa. Rebe filime. Rebe birakomeza rateranya. Fire ku mutwe. Umwana si ubwa mbere arasha umuntu ku myaka ye mike cyane. Ugeze kurasa wari uri kumenyera papa we. Rebe filime. Mwitozo wa nyuma arawusoje. Rebe umwana yise aza kwicara hano. Mwitozo arawushoje. Yeah. Rebe hakurino. Rebe abantu batangiye kujujura, abantu batangira kuvayo bari kujujura. Wabashije gusohokayo none ugarutse watangiriye. John Wick yarinjiye. Ibi byose wabikoreye iki? Kubera imbwa wakoze ibi. Cyagiye John Wick mu gice cya mbere. Ira ntago yari imbwa gusa. Bebe John Wick yasuye kino kigo Ruskaroma nawe niho yatorejwe. Uyu mukobwa nawe ni hari gutorezwa. Bebe filime. Jadani. Itike yawe buno turayikwambuye. John Wick ubwo bamutsaga mu mugongo itike bakayica imwemerera kwitwa Ruskaroma. Uyu mukobwa yari ahari. Ntago wemerewe kuzagaruka hano hose yakiriye iwanyu. Mumujyane muri lifeboat. Das Vidania. Urabeho. Cyo kibari ikirusiya nacyo turakivuga.
Hey, John Wick yasohotse atyo. You're him. Uri we? Hari umbwiye ngo ni wewe. Called the Baba Yaga. Ni wewe bita Baba Yaga. Rubi, Baba Yaga, Pokemon. Yeah. Urumubona ariko? Iyo bamubonye barikanga. Students all talk about you. Abanyeshuri bose bajya bakuvuga ngo urarenze uri igitangaza. Ni we Baba Yaga. How do I get out of here? Ni gute nasohoka hano? Yagishije inama umukire. Door is unlocked. Umuryango w'imbere urakinguye. I mean, Uya ndavuga. how do I start doing what you Ni gute natangira gukora ibyo nawe ukora? Nkaba nkawe John Wick. Looks like you already have. Bisa nkaho watangiye kubikora. Door will lock sooner than Umuryango vuba uraza kwifunga. and still leave. Ariko ushatse wabivamo hakiri kare. I have a choice. Uracyafite amahitamo. By'ubwicanyi ukabivamo niyo magambo yamubwiye. Nubwo tubiri. and you leave? Wese kuki utabivuyemo? I'm working on it. Nibyo ndimo ubundi kubivamo. John Wick wibuke yari ari kubivamo. Barihuriye John Wick yuriye n'uyu mukobwa. Ati niwe bita Baba Yaga. Ni niyo muye n'abantu baravuga ati niwe bita Kimomo. Ukabona barumiwe bagasasa imyenda bagakuramo bakarambika hasi nkagenda nkandagiraho. Niwe Philip. Park. Her father is our primary charge. Papa w'uyu mukobwa niwe muntu wa mbere waduhaye akazi ko tugomba kurinda uyu mukobwa. Him by ransoming his daughter. Ntabwo dushaka ko bashimuta uyu mukobwa ngo haze kwakwa amafaranga y'uko bamushimusa. To infiltrate past security, you would be using Kwinjira abasekirite bari ugomba gukoresha ino mbunda 43X with 3D printed carbon fiber barrel. Glock at 7 bamukubita imbunda agomba kwinjira niyo ibonye umuntu imeze nk'igipupe ariko n'imbunda ye nyayo. Rubber Iyi bullet? ni rubber bullet y'amasasu nyine atari nyayo. Bifite ikibazo. Rebe. No. Oya. Find Miss Park. Uraza kubona umukobwa Miss Park. Ugomba kumurinda ukamuba hafi batamushimuta. Hari umukobwa ngagomba kuza kuba ari kurinda. Bahise bamwohereza kuri misiyo ye ya mbere. Bimeze bite? Avuye muri Ruskaloma. Ruskaloma itoza abicanyi badasanzwe. Bara nibo batoje John Wick. Baranihuriye umukobwa. Bimeze bite? Nakubwiye ngo nimba utibuka John Wick wandike muri search website. John Wick 1, 2, 3 zose ziri uraza kuzireba. Kugeza ku ya nyuma. Ufashe kureba Ballerina. Bebe. Umukobwa vayo. Misiyo ya mbere arayitangiye. Umukobwa kuva mu bwana bamutoje kwica, bamutoje gukubita. Nyo, bamutoje ubugome. Mwana yinjiye muri club. Yacyanguye bakimuhaye. Yinjira muri club abakobwa bose ubona muri club binjira baje ngo kunywa amayoga birenza amashoti. Suko baba ari abasinzi. Hari igihe baba batumwe na Ruskaloma ari n'abicanyi kazi we. Ako gutumbwira ngo umukobwa uko ari unakahera kuwa mbere ari mu kabari kugeza ku cyumweru ukumva ko ari ugukunda inzoga. Hari abakobwa bari bamaneko. Birenze amashoti ukavuga ati dore udukobwa twadaniranye tw'udusinzi. Kumbe ni twamaneko baba bari mu kazi. Abandi baba ari abicanyi dore n'uyu n'umwicanyi kazi. Position? Gende muri position. Copy. I have the principal inside. Uwo nshaka ndi kumubona imbere yanjye w'umukobwa agomba kurinda. Bamushimute. Tuma muri position yawe. She can dance. Ndabona si kubyina. Kumbe. Harabinjiye bareba gutyo. Bafite amasura bakabona abagabo barababaye. Yo. I got movement at 10 o'clock. Hari abantu ndi kubona